«Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Эвакуации. Эвакуациялар. Учебные эвакуации. Үйренүү эвакуациялары. Учебные эвакуации. Үйренүү эвакуациялары. Мэр Уфы призвал провести в торговых центрах масштабные учебные эвакуации. Үфү мэрі сауда үзәктерендә масштаблы үйренүү эвакуацияларын үткәрергә өндәне. Мэр Уфы призвал провести в торговых центрах масштабные учебные эвакуации. Үфү мэрі сауда үзәктерендә масштаблы үйренүү эвакуацияларын үткәрергә өндәне. «Эхо Москвы» в Уфе и ProUFU.ru представляет рубрику «Говорим по-башкирски».